Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shukyayami Bibliata hapishpa Efesios 6, 1-4 kama rizashka. Mana yuyta hapishkachu Yaya Dios kaypi payman rimakushkataka. Chayshinami tukunchik yaya mamakuna. Ashtawanpish ñukanchik mañaymi kana huchayillak yaya kanpak shimita ukupay ñuka wawakunata alliñanta pushankapaq alli wiñachinkapaq. Kay minkaytaka ashtawan alli paqtachinkapaq ayudawi ninami kanchik. Shamupashun imanalla kuyak Dios bendeciachun. Pagi chaskishkamanta, shinallatik chikanchishkamanta kay tiempota. Kunanka kikinkunawan yachasha nini ya Dios pakshimipi rimakun yuyachikun. Imashina ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiyachi tukushkata. Kallarinkapaqka ñukanchikka mana niktukushpalla wawakunata yayakuna umashkanchik krichishkanchik. Chaymanta ñukanchik wawakunaka karupi kan ñukanchikwan apanakuypi rimashpa. Diospakshimi Bibliapika rimakunmi kazunamanta. Shinakakpipish kaymi sinchi kan. Ñukanchik wawakuna mana kazusunin. Paykunapak shunkupi chugririshka kashkamanta. Paykunapak shunkupi fiña kashkamanta, krichishkamanta umashkamanta. Chaymantami paykunaka ashtawan karuyanata munankuna. Kallaripika Diospakshimi kikinman ñukaman riman yuyachin Proverbios capítulo 4 verso 5 manta 9 kama rimakun alli yachayta alli yuyitaka ñukanchikka maskana katina kashkamanta. Ñuka yachachishkakunataka amataq kungarinkichu, amataq sakinkichu. Kaykunashkami kan ya Dios kushka kikinwan ñukaman. Ministinchik alli yachayta. Kaypi ashtawan nin, yaya Dios yachachishkakunata mana kungarishpa, mana sakishpaka nin, chashnami alli yachaytapish, alli yuyitapish ashtawan hapinki. Tukuykunami ministinchik alli yachayta, alli yuykunatapish ashtawan charina. Verso 6 nin, kan mana sakikpika, kantapish wakichinkami. Kan huyakpika, kantapish allipimi charinga. Tukuy imata rurankapakpish alli yachaytaraq mashkanki. Shinapish churikuna alli yachaytaka, alli yuyitaka mana mashkanchikchu Diosmanta. Ñukanchik yuyashkashina kawsashunninchik, purishunninchik, imatapish rurashunninchik, yaya mamakanapipish chayta katikunchik, mana mashkakunchik ya Diosmanta alli yachaytaraq. Ashtawan nin, kanpak ima charinakunamanta puntaka alli yuyaytaraq hapinki. Chay yachachishkata kan hatun yachikpika, kantapish hatun yachinkami. Paypi kan uqllarikpika, kantapish alli nishkatami ruranka. Kaymi ya Dios arinishka kikinman ñukaman.
nin paypi kan uqllarikpika Dios kunashkapi, Dios rimashkapi, Dios yachachishkapi, kantapish alli nishkatami ruranqa. Verso 9 nin kambaq umapipish sumaq rikunatami churachinqa, sumaq rikurina coronatami kunga nishpa yachachik karka. Chaytami ministinchik yaya mamakuna, chaytami ministinchik wawakuna. Ñukanchik ashtawan alli apanakuyta sinchiyachingapaq yayakunawan, mamakunawan, wawakunawan. Y chay alli yachayka Diosmantami shamun. Chay alli yuyka Diosmantami shamun. Mana kanchu ñukanchik kay mundo kay pachapi maypi tarina. Nin Diospakshimi Proverbios 24, 3 y 4 pi imashina shuk wasita shayachingapaqka imata ministinchik. Alli yachaywanmi wasitaka shayachirin. Kunan kikinkunawan rimakuni imalayatik ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiyachishun. Nikuni wawakuna karuyashun nin yaya mamakunamanta. Ñukanchik yaya mamakuna kay chay ruraykunawan karuyashkanchik, shitashkanchik wawakunata. Pero Diospak munimi kan ñukanchik yaya mamakuna wawakunawan alli apanakuyta charichun. Chay apanakuyka sinchiyachishka kanakan. Y chayta shayachingapaq kaypi nin alli yachaywanmi wasitaka shayachirin. Alli yachaywanmi apanakuytaka shayachina nitukuni. Alli yuyaywan shayachishkataka ima mana kuyuchipaqchu. Alli yachashkawanmi wasi ukukunapipish shungu kushikuna sumaq charinakunata hundachin. Kaykunami ministerin ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiyachingapaqpish. Shinapish rikuytukunchik ashata yuringapaq imatik tukun. Ñukanchikka intendina kanchik yachanami kanchik chikan mushuyaykuna o shuktiyakuna tiyashka kan. Yayakunapi rimashpa wawakunapi rimashpapish. Shuktiyashpa katikunkuna ña uchilla wawakuna karka wiñarishpa katin ña musitukuna tukun, solteritakuna tukun, adolescencia nishkaman yaykun y chashnallatik kutin ñukanchik yayakunapish mamakunapish shuktik tiempo shuktik etapaman yaykunchik mushuyanchik shuktiyanchik y chaykunata kikin ñuka entendina kanchik. Yayakunamanta rimashpa tawka yaya mamakuna mana kushi kan kikin warmiwan kikin kusawan. Ashtawan rikuytukunchik wawakuna ña wiñarin. Ñukanchik wawakuna sarunkuna uchilla karka. Wakin yayakunaka wawakanaman tigraqshina kan. Chuskuchunga watakunata charishpa y chaymanta wichimanka ninkunami tiyanmi kay crisis de identidad nishka. Mana riksirin, mana yacharin pikashkata. Yuyajkunapish tapurinkuna imatatik kunanka rurasha. Mana kushikan paykuna imata rurakushkawan y chaymanta tawkakuna ima shuktik rurikunata mashkankuna nin. Ari paykuna ña yuyajkuna rukukunami kan. Shinapish wakinpika paykuna tigrankuna nin wawakuna shina yuyanaman. Ashtawan yaya mamakunapaq kushki partipi gastarina mirarin. Físicamente rikukpipish ña mawkayayta kallarin, urmayrita kallarin nitukunchik. Físicamente rikushpa. Ashtawan kutin ña yuyajkunamanta, yaytukunamanta, awilitukunamanta ña cuidanatukun, chaykunata rikunatukun. Tukuy ashtawan anchayashpa shina rikurin. Tukuy ashtawan ña sinchiyashpa shina kallarin watakuna pasaqpi. Y Diospakshimi Bibliapika nikun chaymanta alli yachaytaraq mashkaychik. Wawakunamanta rimashpa rikuytukunchik paykunapaq ña uchilla kashpaka wasipi karka piwan mana amigarishina pero kunan ña wiñarishpa chay adolescenciaman yaykushpaka ashtawan paykunapaq kan mayvalij kan amigarina, riksishkakunata charina. Y chaymanta ninkuna ñami kaypika ashnakun suedro kanaman nishpa ninkuna musu solterakuna ña wiñarita kallarikpi, ña amigukunawan riqsita kallarikpi. Shinallatik chay tiempo pika wambrakunaka kariyayta kallarinkuna. Chayka mana riksishkachu kan. Tukuy hipa wiñikuna, tukuy musukuna, musu solterakuna, chay adolescencia chaypi wiñarikushpaka kariyayta kallarinkuna. Y Diospakshimi Biblia rapitimi rimakun rikuchikun kariyajkuna kashkata. Rikunchik Proverbios capítulo 22, 15 pichayta rimakun. Wambrakunapaq shungupika rumi shungu kanaka aychayashpami tiyancha. Shina kaqpipish anguwan makaqpika chay yuykunata kungarinmi. Ashtawanka chay tiempopi hipa wiñikuna ña sustarita kallarin imata churanata. Uchilla wambrakuna kashpaka imata churachikpipish hapishkawan churarirkalla imata mana nikkuna karka upalla pero kunan ña muso soltera tukumushpaka paykuna ña sustarita kallarin kay imata churanata. Kayka mana alli sakirin kay ñukapa alli kana kan chashna paykuna mashkankuna sustarita kallarin. Y paykuna ashtawan yaya mamakunamanta karuyanata munankuna. Mana ña yaya mamakunapaq ukupi kashunin. Paykuna chikan imatapis ruranata yuyankuna. Karuyanata mashkankuna. Ashtawan kaypi tiyan riqsishkakunapaq, amigukunapaq imanishkata rurana katina. Chaymantami ministinchik alli yachayta. Shinallatik
Chay punllakunapimi wamrakunaka chayarinakuy imamanpish chayankuna. Manari kasarashpa. Chayka chashnatimi kan, chayka rikurikun kay punllakunapi. Chaypi paykuna ima viciokunapi urmaytukunkuna, machanapi, drogaskunapi, ima shuktik tentacioneskunapi. Chaymantami mamakunaka alli yachayta ministinchik, alli yuykunata ministinchik. Chaymantami nikurkani ñukanchik mañana kanchik ya Dios ayudaway, kanpak shimita ukupay, imashinati ñuka wawakunata alli wiñachisha. Kikinpak ñukapak chay deber, tarea yaya kana, mama kanaka, shuk hatun privilegio, shuk hatun oportunidadmi, pero chinallatik hatun responsabilidadmi kan. Ya Diosatik ayudachun kikinta ñukata, chay mingayta, chay rurayta, yaya kanata, mama kanata, alli paktachitukungapak, ya Diospak ayudawan. Shinashpaka kunan kikinkunaman wakin yuykunata rakishanini. Imashina ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiyachitukunchik. Kasaripika kikin ñuka shuk arinita rurashun tuki kawsaypak kikinpak churi, kikinpak usushi, kikinpak wawawan. Shuk arinita ruray. Kikin nitukungi imatatik ashtawanka rurasha tukuyta kukunika mana ima illanka tukuyta maricharin. Ari, tukuyta mikuytukungi shinakakpipish kikinka imata mana suyashpa arini kanpak churiwan kanpak usushiwan. Tawka kutin ñukanchik yaya mamakunapak shimimantaka huchachishkallata, mana chaskishkallata, ladun churashkallata chaskinkuna. Ya Diospak shimi Lamentaciones 3:22 manta 24 kama nin mandak Dios llakikllapimari ñukanchikka mana tukuykuna chingarishkanchik. Ñukanchikta llakinataka manatak sakishkachu. Ya Dios kikinta ñukata mana sakinchu llakinata. Chaymantami kawsaywan samaywan katikunchikri. Chaymantami charinchik shuk oportunidad uyangapak, yachangapak, mushukyangapak, shuktikyangapak. Chasnallatik ñukanchikpish churikunawan, usushikunawan shuk chay arinita runakanchik. Llakingapak, paykunawan kangapak. Imata mana suyashpa kanwanmi kasha, ayudashami, kanpak huchupimi kasha, imapi kakpipish. Chayta ñukanchik wakuna uyanata munan. Ninmi kanpak kuyayka cada tutamanta musukshatagmi. Ñukanchiktaka manatak sakingichu. Ñuka tukuy almawanmi. Ñuka charinaka mandak Dios mari nishpaka payllata suyani. Kanpak churikuna, kanpak usushikuna, kanpi suyankunachu, kanka kripakllachu kangi, huyashkata, llakishkata, rikuchikungichu paykunaman. Achkakuna ñukanchikmantaka rikunmi chaskinmi fiñashkata, mana huyashkata, yankanchishkata. Chaymanta uyashkanchik kayshina shimikunata, kanpak cuartomun ri, upalla siri, ña upalla kay, kanmanta ña imata mana yachashanini, imapak mana balingi, chayshinaka imatata rurakunchik. Ashtawanpish ñukanchik wasimi kana kannin, paykunata preparangapak, paykunata ashtawan yachachingapak, allichingapak kayamincha shamuk punllapak. Kikinka nishkangichu ñuka kaypimi kani, imapakpish ñukawan kaylla, chashna nishkanchikchu yachanchu chayta kanpak churi, kanpak usushi. Shuk tapuykunata rurashkanin achka hipa wiñikunata kay adolescenteskunata, y paykunami kutichishkakuna, kaykunatami ñukanchikka ministinchik nishpa. Chaymi illashka ñukanchik yaya mamakunamanta y wasipi, huyay y llakikana. Shinallatik ñukanchikka ministinchik chikanyanata o independencia. Ministin paykuna ñukanchik animachichun. Shinallatik kutin paykuna munan alli seguridadta charinata. Huyak shimikunatachu, alli shimikunatachu, animachik shimikunatachu okupakunchik ñukanchik churi usushikunata ayudangapak. Ashtawanpish ñukanchik shimikunaka wakinpika kanmi mandashkakunalla, criticashka, huchachishka, llakichishka, ashtawanka kijarishkakunallami kan ñukanchik wawakunawanka. Kayta ruri, chayta ruri, kashna kangi, critica, huchachina, llakichina, chashna shimikunatami rimanchik. Ñukanchik wawakunaka ashtawanpish kanmi tandalla haku ningapak, ñawpamun kati ningapak. Alli shimikunatami ñukanchikka tarpunata yachanakanchik. Diospak shimi nikun Proverbios 18:21. Kikin hallullatagmi kawsaypipish, mana kashpaka wañuypipish churan. Shimimanta ima llukshichun munashpapish, chayllatagmi mikunka. Ama kungarishun. Kikin ñuka rimashka poderta charin. Ninmi kikin hallullatagmi kawsaypipish, mana kashpaka wañuypipish churan. Imatatik kikin tarpukungi. Wañuytachu kankunapak wawakunapi tarpukungichik, mana kashpaka kawsayta. Kikin ñuka rimashka shimikunaka poderta micharin allichingapak, mana kashpaka llakichingapak. Katikpika kikin ñuka wawakunawan alli apanakuyta charishun nishpa, sinchiachishun nishpaka, kikin ñukami yachana kanchik hipa wiñikuna hawa. Kay punllakunapika shuktak tiempokunapimi kanchik, chikan tiempokunapimi kanchik, shuktiklaya punllakunapimi kawsakunchik. Mana ñukanchik wiñashka, mana ñukanchik kawsashka lugarpichu kunanka kanchik. Chaymanta ñukanchik tapurina kanchik, imamantatik paykunaka kayta chayta rurankuna, imamantatik paykunaka kayta chayta yuyankuna.
Mana ñukanchik yuyashkashina, mana ñukanchik imata rurashkalaya ruankuna paykuna kunanka tukuytik musukyashka shuktiyashka kan. Kaytami kikin ñuka yachana tapurina kanchik, rikuna kanchik. Ñukanchik wawakunawan apanakuyta allichinkapaq sinchiyachinkapaqka imatik ministerin. Imatatik kanmanta rurasha, imatik ashtawan kikintaka kushichin. Chayshina tapuykunami ayudanka. Imapitik musuyana kani, imapitik ñukaka alli yana kani. Ama yuyashun ñukanchika alli yachaqkuna kashkata. Ninchik allita yachaq imapi mana pandarikuna kashkata. Ari kallaripi wawakunaka wiñakushpaka yayaka mamaka imapi mana pandarik alli yachaq kashkata yuyan. Shinapish wiñarishpa kati iñachaypi payka rikuy kallarin yayapish mamapish mana tukita yachashkachu yayapish mamapish pandarikllami kashka. Diospak shimipi ashtawan kanin Proverbios 16:16pi alli yachayta hapinaka kullkita hapishkatapish yallimi. Alli yuyayta hapinaka kurita hapishkatapish yallimi. Alli yachayta mashkashu. Ama nishu ñukaña yachani. Y alli yachayka shamunmi y a Dios manta shamunmi y a Dios pakshimita kikin ñuka yachashkamanta kazushkamanta paktachishkamanta. Shinallatik kaypi rimakun capítulo 4 verso 7 Proverbios libro llapiti. Tukuy imata rurankapakpish alli yachaytaraq mashkanki. Kambak ima charinakunamanta puntaka alli yuyaytarij hapinki. Chaytami ministinchik, tapunami kanchik. Yaya Dios imatati ruasha. Tapunami kanchik, ñukanchik wawakunatapish imatati ruashun. Imapitik musuyashun, imapitik shuktiyana kanchik. Tapuy shinallatik alli uyay. Yuyayta mañachishpa. Katikpika kikin ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiachishun nishpaka kikinpaq wawakuna ima tukukukta kallarishpa rikuy. Alli yuyaypi kay. Imapitik shuktiyakun. Imatatik yachanchik paykunamantaka. Llakimi achka yaya mamakuna chay punllakunapi mana ayudanchik. Musu solteritakuna shuktiyakunkuna cambios tiyan paykunapaq kawsaypi y chaypi yaya mamakuna yuyikkuna mana ayudakunchik. Chaymi hatun llaki kan. Shuk tiempumi tiyan wawakunapi pubertad nishka. Chaymi kallarin warmi solteritakunapika chunga shuk watapi. Kutin karikunapika chunga kimsa watakama chaypi kallarin chi cambios kuna. Chay punllakuna chay pubertad nishka chay cambios punllakunaka ishki watakunatami uniyan. Chaypimi wawakunaka wiñarinkuna sinchiyankuna paykunapaq cuerpo físicopi yuyaypi tukuypi rimashpa wiñarinkuna. Paykuna yachana kan ñukanchik chaypi kashkata. Paykuna ñukanchikwan kana kan imapaqpi chay cambios punllakunapi. Tiempo pasaqpika ashtawanmi paykunaka karuyayta kallarin, kariyayta kallarin, manchayta kallarin, phiñarita kallarinkuna. Uku shunkullapi paykuna llakilla kanata kallarinkuna. Chaykunaka kawsay partimi kan. Y chaykunata kikin ñuka entendina yachana kanchik. Chay musukyay punllakunapi, chay cambiarikuy punllakunapi. Yaya Diosmi paykunataka musukyachikun yuyikkuna kanapaq. Yaya mamakuna chayta mana rikunchik. Ashtawan ñukanchikka kullkita kuytukunchik, mikunata kuytukunchik, churanata kuytukunchik. Shina kaqpipish chay tiempo kunapi ñukanchik mana chaypi paykunawan kashka kaqpika hatun llakikuna consecuencias shamunka katik punllakunapaqka. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3-4 kaypi rimakun kikin ñuka yaya mamakuna shuk instrumentos kashkata. Apunchik Jesucristo pagya Dios taka allimarikangi nishunchikari. Payka ñukanchikta hatun llakik yayami. Tukuy imapipish kushichik tayta Diosmi. Ñukanchik ima llaki hapikpipish paymi kushichin. Shuktakuna ima llaki kaqpipish ñukanchikta pay kushichishka shinallatak kushichichunmi ñukanchiktaka chashnaka kushichikun. Shuk instrumento mi kanchik. Dios churashka chaypi. Ari kikin mana kishpichingichu. Ari kikin mana kayta chayta yachachingichu. Shinakaqpish paykunawan ñukanchikwan ima shina kachun munanchikchu chay shinallatikchu ñukanchikpish paykunawan kanchik. Familiapaq rimashpaka shuk regla de oro nishka kan ima shinami kanwan kachun munangi chasnallatik paykunawanpish kayninmi. San Mateo 7:12 nin shinakaqpika ima shinami shuktajkuna kankunapaq allita rurachun munangichik. Kankunapish paykunapaqka chasnallatak allita ruraychik. Mandashkapish Dios imanishkata willashkapish kaytami yachachin. Kaytami paktachina kanchik. Chaymi ayudanga ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiyachinkapaq. Katikpika rikuytukunchik wawakunawan alli apanakuyta sinchiyachinkapaqka alli uyanata yachaqkuna kashunchik. Entendishpa uyaqkuna kashunchik. Ñukanchik uyanchik pero mana entendinchik imata nikushkata. Mayjan kankunatak tandata kambaq wawa mañaqpika rumita kushkangichik. Kishpichik Jesucristo kaypi rikuchirka yaya mamakuna uyaqkuna kashkata y uyashkamantaka ñukanchik mañaqpika imata kutichina kanchik, imata kuna kanchik
yuyarishun Diospi. Dios nin ñukaka uyarakunimi chaskingapak ñukanchik mañashkata kutichingapak. Chayshinallatikmi kikinpish ñukapish ñukanchik wawakunawanka kanakanchik. Kay wakcha runa kaparikpika mandak Dioska uyawarkami. Ñuka tukuy llakikunamanta llukshichirkami. Mandak Diosta manchaqkunataka paypak angelmi muyundikta cuidashpa mitsan. Mandak Dios chashna alli kaktaka kankunatik rikuchigari. Paypi shunguta churaqkunaka kushikunmari. Mandak Diospaklla kajkuna payta manchaychigari. Payta manchaqkunapakka ima mana illanchu. Paypi shunguta churaqpika chaypimi kan y chashnallatikmi ñukanchikpish ñukanchik wawakunawan kanakanchik. Chaytami wakinpika mana ruranchik, kungarinchik. Kay chay ruraykunapi mitirinchik y sakinchik shitashkata ñukanchik wawakunata. Imashinatik kutin chashnaka apanakuyka sinchiyanka ñukanchik wawakunawan. Ashtawan karuyashpami rishun. Katikpika kikinpak wawakunawan apanakuyta sinchiyachisha nishpaka entendinami kanki ñukanchik wawakunaka riksishkakunata amigukunatami ministinkuna. Kikin chaypi kanakanki paykunapak riksishka alli apanakuq kankapak. Chaypi kankapak paykunaka ministin shuk grupopi kanata. Ña sapalla karuyashka kawsanata mana munan, apanakunata munan, tandanakunata munan shuktikkunawan. Ari achka kutin chay grupopi kaqkuna shuktikuna kayta chayta ruachitukunkuna mana allita ruachitukunkuna shina kaqpipish chaypi kanakanchik ñukanchik rikunkapaq. Imatati ruwankuna riqsishkakuna amigukuna ayudanmi paykuna hipawiñikunamanta yuyikkuna kanamun pasankapaq. Sirvinkunami paykunaka imashina kanapi rikuchinkapaq. Chay punllakunaka achkakunami mashkakunkuna pita katinata pita rikunata. Paykuna shina kanata yuyankuna y chaymanta paykuna shina churarin, paykuna shina ñaqcharin, paykuna shina purin shuktikunata katishun nishkamanta chay punllakunapi. Paykuna shina kanata yuyankuna qarikunapish warmikunapish. Shinallatik amigukunaka ayudanmi imashina kayshuwan chayshuwan apanakunapi. Chaymi ministerishka kan hipawiñikunapaqka amigukunata charina. Y chayta ñukanchik entendina kanchik. Y chaypi kanakanchik ñukanchik nitukunchik. Llukshinkapaq, pusankapaq, compañankapaq, ayudankapaq, tiempota kunkapaq, ashtawan alli amigukuna kankapaq ñukanchik churi, ñukanchik usushikunawan. Katikpika kikin ñuka kay apanakuyta ashtawan sinchiachishun nishpa tiempota kunakanchik tandalla paykunawan kankapaq. Purinamun lluksishun, mikunaman lluksishun, yanushun, tandanakushpa, may ima ruykunamun rishun tandalla, y a Diospaq obrata ruanamun ritukunchik ima visitanamun ritukunchik pusashpa tuki familia imitata apashpa rakishpa misiones nishkata ritukunchik. Y chaypimi ñukanchik apanakuyta wiñachishun sinchiachishun tiempo takushpa llukshishpa ñukanchik wawakunawan. Ama kungarishun y a Diosta tandalla sirvinata Diospaq obrata runamanta yasachinata parlanata. Katikpika paykunapaq imalla ruraykunapi yaykurishun mitirishun. Achka kutin ñukanchikka uchilla wawakuna kaqpi paykunawan kanchik tukuypi. Uchilla wawakuna kaqpika escuelamun, jardinmun, maymunpish rinchik kaymun katishpa rinchik paykuna imalla ruraykunata katishpa rinchik, pusashpa rinchik. Shinapish kutin ña wiñarikpi, ña musu solterita tukukpika kungarinchik, chaypi shitanchik. Kantik imapish tukuy nikshina. Ashtawanpish ñukanchikka paykunapaq huchupimi kanakanchik, paykunapaq ladupimi kanakanchik. Y chaypimi paykunamanka nikunchik kanka achka valinmi kanki ñukapaq. Chaymantami kaypi kani, chaymantami kanta acompañani. Katikpika wawakunawan apanakuyta sinchiachi tukunchikmi yachashpa. Kikinpaq churi, kikinpaq usushipaqka imatik ashtawan balik rurayka kan. Chaytami yachaq chayana kanchik kikin ñuka yaya mamakuna shinaka. Allichishun kipapaq ruraykunata apanakuykunapaq shinallatik kay chay ruraykunapaq achka balik ruraykunata tandalla ruwankapaq yurinkapaq allichinkapaq. Katikpika ñukanchik wawakunawan apanakuypi wiñashun nishpa sinchi kachun nishpaka harkarinami kanchik wasi ukupi, familiapi, llakikuna, problemakunata kallarichinata. Chaykunatami harkana kanchik. Wakinpika ñukanchik wasi ukupi, familiapi chawpirinakunchik. Makanakuykuna tiyan, fiyanakuykuna tiyan y chaykunatami ñukanchikka harkanata yuyanakanchik. Chaymantami ñukanchikka wakichinata sustarina kanchik, mashkana kanchik yaya mamakuna shinaka. Ama chawpirinakuy tiyachun ñukanchik hogarpi wasi ukupika. Chaymantami cuidana, chaymantami ñukanchikka rikurana kanchik. Wasi ukupika harkarishun piñanakunata. Kikinpa wawakunawanka mashna tiempo tatikunki, mashna tiempo tatikcharinki. Kikin ñuka nitukunki wasillapitik kanika, kayllapitik kaynanika nitukunki shinapish mana tiempo takukunkichu. Achkakunami mana tiempo tacharinchik nishpaka manakunchik chay tiempo wawakunaman.
Shinapish kunan kay punllakunapika rimankunami tiempo de calidad nishpa. Ashalla tiempo tapish pero alli tiempo takuy. Allimi kanga tapurina imamantatij chashnakanchik. Imamantatij imakunapish chayshina kakashka, chayshinapi urmashka imamanta. Kawsay tukunchikchu mana tsukrichinakushpa. Chaymanta wasiukupika, hogarpika harkashun, cuidashun, ama kashna llakirinakuy, piñanakuy, chawpirinakuy tiyachun. Chay yuyllapitik rimashpa, kikinpish ñukapish kayta chayta ruytukunchikmi paykunapaj, ñukanchik wawakunapaj. Kutin paykunawanka mana rimanki, paykunawanka mana tiempo takunki, chaymi llakika kan. Tukuchinkapajka alli sumaq apanakuyta charishun nishpaka, ñukanchikpaj ima allikuna kashkata tandachishun, chaykunata valichinkapaj. Achkakunami kushikunkuna, hatun tukunkuna paykunapaj yachashkakunawan. Shinakajpipish tapuyman kikinka imamanta kikinka kushikanki atirinki hatun tukunki nitukuni. Ñukanchik wawakunaka kushikllachu kanka atirinkakunachu ñukanchik wasipi kawsakushkamanta. Shuktikkunawan parlaytukunkachu, shuktikkunawan nitukunkachu ñuka wasipi kashnami kanchik. Chaymanta ñukaka alli kani, kushi kani nitukunkakunachu ñukanchik wawakuna ñukanchik wasimanta. Ñukanchik familiamanta chayta nitukunkachu shuktikkunaman, ñuka kushi kani, ñuka alli kani, kay familiapi kashkamanta, kay familiata charishkamanta ninkachu, mana kashpaka ñukanchik wawakunaka kashpashpa rinata yuyakunkuna. Tukuchinkapajka allimi kan yuyarina, y a Dios pakshimi Salmo 127 verso 1 manta 5 kama imata nikushkata. Ñukanchik wasika shuk bendiciaq lugarmi kanakan. Mandak Diostaq mana wasichikpika, yangallami wasichik runakunaka wasita shayachinkuna. Mandak Diostaq pueblota mana cuidaqpika, yangallami cuidaqkunaka cuidankuna. Yangami kanga ñukanchik kayta chayta rurashka. Mandak Dios mana wasichikpi, mandak Dios mana cuidaqpika. Chaymantami ministinchik paypaq ayudata. Chaymantami ministinchik payta ninata ayudaway, yachachiway, imalayati kawsanakani. Verso 2 pinin, yangallamari kankunaka utkata lluqshirishpa, tutayashkata tigrashpa samarinkichik, mikunkapaqllamari chaykuyta trabajakunkichik. Dioska pay kuyashkakunamanka alli samarinatapish kunmi. Ministinchik samarinata ya Diospi. Achka kutin kay chay ruraykunawanka chaykushkakunakanchik. Shinapish ya Diosmi ñukanchiktaka samachinka. Payta kuyaqkunataka nin. Verso 3 pinin, wawakunaka mandak Dios kankunaman kushkamari. Kankunapaq aychamanta lluqshishka wawakunaka tukuymanta yalli baligmari. Mana yankakunachu, mana balikunachu ñukanchik wawakunaka. Dios bendiciashkami. Dios ñukanchikman kushkami wawakunaka. Chayta amatik kungarishun. Chayraqkuna kashpa charishka churikunaka puntaksha kaspikunata kari runa makipi charikushka shinami. Wasi ukuhunda churiyuqkuna runaka kushikunmi. Tandanakuna pungu pampapipish payta phiñaqkunawan rimashpaka mana pingay tukungachu. Kayshina ya Dios bendiciashka hogarta, familiata, wawakunata charitukunchikmi ya Diospaq ayudawanka. Chaypaqka mandak Dios alliyuykunata kushkata katishun, kazushun, paktachishun. Chashnami ñukanchik wawakunawan apanakuyta sinchiachishun, shinalla wilaya allikunatapish ya Diosmanta chaskishun. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqka imata mana charinkichu.